stage han lon to hi chon tui in te hi en hal rengot zela zane lo hian tui in hal rengot zela kan in phot anga tukin jing ka thau chu vo in discipleship evangelism kan ti tur chung chang vel ka ril ron langa ka soi tum lo dan dewin pathian in min ron thak sak katimaya pu zora lianan Christian chung kwa ti chung chang min lo zirtir don wang te ponianga discipleship evangelism course hi kan chana tuna hian lesson number 7 na kanom me gani chuda chon in pumpek na chung chang karon Thailand katum dona ma se in rin angani engamo chu maro chu in pumpek na chung chang kan zir tak ma in discipleship evangelism kan tia enge discipleship evangelism tak hi mumal takin kan lein hril fia launin ka ria chu in hril fia in tum don lok te ang evangelism chu mi bo ho mo mi bo an oman annam ta ni lom ni mi bo ta khachon bo ta chuanin pathian fa vua ani theina turin chanchin tha kan varhil sakta chuanin an lo bo ta lo ta ni tle ma bo chung nung deuh lek te chu nom mei thei mo ma bo chung ho kan nang mani ka ti tina ka soina ni lo nia mo mi bo hin omani mi hring hi ke pok lo bo thina ma se pathian in afa min lo vua ta enga tangin nge chu lo thlen kan ti chon evangelism a tangin lo thleng ta ni chuanin chung fa avua to te chu zirtir an lo ngai ta ni disciple an lo ngai ta ni in zirtir na din muna an din ngai ta ni ei ka fa te ho hi ka fa te an ni tangin keima ni chung kwa in keima ni chung kwa zirtir na an dong ani chu ka fa te an ni tangin keima tangin zirtir na kanupui tangin zirtir na an dong ani kha tharau pathian thua chon if discipleship evangelism kan ti chuan pathiana kan han nei to nuwa ama hnuaya ama chungkwa Christian chungkwa kan ni to nuna pathian ne na tanga zirtir na kan don hi ni chuma chon discipleship evangelism hi pathian ni nga tinge ngai poimo kan ti choni ka fa ni turin mi chanchin tha vashil ro chumin nuwa chuanin in zirtir na hnuai thuturin fui ro ati nani chu tu na kan ni mek kan ti mek hi ni a chuwang chon thuthung thara chuan discipleship hi alo dang ta ni man laya isua hun lai kha chuan mi an lapiang thar lawa zirtir tu rabi an oma rabi sang hnuai khan zirtir students sang khan omani ma se kha chu master teacher le student din munani ma se thuthung thara chuan kha khani lo thuthung thar din mun chu fa le pa ni na atanga in zirtir ton na khani kan soi thaleng o sikula ifa te an ivatira zirtir na andong kha Old Testament format a lo ngai ta la New Testament format a chon fani na atangin pathian he na tang thil kan zir chu discipleship ani thuthung thar discipleship zir tu ni chu pathian fa ni na atang chawna ni turani chu wang chon disciple ti word hi New Testament tharau thiang limron kal nu apai chon an mang to lo vazong ro tirkau te thil ti chawbor vela khan disciple word hi aum to lo eng poni se Timothy kha Paul chuanin ka fa ati ka student ti na kaul mi alo ma se thila zirtir chau daro a disciple ti ro ma se fani na tangin ani o fani na pathian fani na tangin discipleship hi kan enturani chuanin voinia kan zirtur chu in pumpek na ti hinia he in pumpek na hi
sap trong chon commitment ania nu pa kanin neya kanin commitment kan siama in pumpek na kan nei ni Luka bung som pali khan het hian in jia ka cholni a farisai ho to phakat ina cho ei tura akal chu an en thla ti tungen en thla ki son en thla a che chiat na tur an zong ani Luka bung som pali khan ti hian tu po Luka bung som pali i chia thlak zel chon thian in jia ka tu po kan he na local chuan apa te anu pui te afa te unau te farnu te ama nu nen lampo a huat lo chuan ka zirtir an ni theilawang atita ni chu tu ne na nga hril hei sa khomi ne na tha in ti ne na farisai te ne na mo ma ni ati thei in te ne na hei hi hrilani chu ba min zu in du mo min zu in du chon heng zong zong in huat angai ni ati mai ni mo tu te nge huat tur chu nu le pa te huat angai nu pui pasal huat angai fa te huat angai unau te huat angai ma ni po in huat angai heta hua ti hi mo khai khin na metaphor chong kamania hotak tak turin adu ani pathian ne na pa isua le heng ho zong zong khai khin chon heng ho hi keima laka chon I ho fai vek tur ani ati na ni astanda thi asanga sin isua hi mo khowela kan ngai poi mo berte ain isua kan da chung nong ber tur ani chu disciple ni na dik tak ani ta ni Old Testament format zel khalongai thaula chu in pumpek na chuanin pakhatin kazuyang che ati pakhat ne na min zui ro ati pakhatin kazuyang chen ti an theilo fai vek fani na tel lo chon mo a in zui theilo piang thar tak tak lo chon pathian fani tak tak lo chon disciple ani theilo ison kan zawai an thin lung chungo a hriat awangin isua chu an ma nia a in commit du lo mo ni ma sala ison an ni chu a ring ve lo ati mi zong a hriat chian em awangin heta hian chandam na la thleng lo ni o pat isua hi thin ala thole lo chun bible in chiar hian mo a in then phokani Marka Luke Johannes ti te in chiar hianin thil tam takhi dan nuaya iswa hun lai a le na wangin a pathian thu soi hi mo New Testament format alani lo na lai omani chu wajan New Testament format kan riat lo chonin hetia ti ve tur hi niang ti hi olutuk iswa kham mitam takinan zui ma se amma khan mo thil kha arhil thad vek tu lo chonin luka bung som panga thilain thak tan ta ni chia khon tu te miswal zong zong in athu hra turin akiang an ron panati tunge pan ve lo tu te chu farisai te le khajiak tu te chon mo an phun noi hengo miswal bul atu zu thu mo len ti an mani kanin anin mutha chek asin chonin heng ho chanchin hi soitani beram bo chanchin te duli bo chanchin te fapatlan bo chanchin te hret a soita ngoi te u inin chandam theilo nia ngoi te u nangmani hian ka hnung po in zui theilo adi luka bung som pali chu mani theina zui thei tu in ti ho ne na pathian in thuwa hrilani luka bung som pali chu in huat five vekangai in huat lo chon inin pumpek vek lo chen min zui thei lo de an zui thei lo chon duli bo chanchin te beram bo chanchin te ma ni ti that na ni lawa chandam na chanchin kha pathiani grace kha hril ta ni chu in ti that wangin min zui don lo keima ti awangin ani min zui thei chok ni chandam min ni thei lo keima kan Christian chungkwa ka chungkwa iron lu lo chuan you cannot do it ati nani beram bo khatunge beram khana main chandam reng lenem duli bo ponen chandam lo papatlan bo po aron let le a fa ni vo tu kha pa ni ama le main vo lo re chu wang chonin I
in pumpek commitment kan ti hi mo fa ni na tang lo chon at hei lo discipleship kan ti hi discipleship kan ni don lom ka in pe don lom ka chan don lom kan ti hi mo mission na tang chon at hei lo fa pa le fa relationship ichian ma lo chonin ingam lawang ingam don lo chu wa jon voini hanin I pathian hi ka zui ve thin sia kat lu le thina ti ho khamo in fa ni na in laman lo ti na ni chu ka fanu chon mo ka fanu ei vai chon I kan nu ne na hianin mommy wherever you go I go ti thin tan chu ka fanu ei vai hian ka nu pui angai ngoi fa te zong zo angai bik ka kan nu po I duat bik lituk ka ti thin a chan chu ka fanu hian angai ngoi ni ti hi a hre chiang bik a du bik ti in hre chiang bik ruthi khan naomi azui don khan ikalna piang akalanga iria na piang karia nga ichi de chu ka chi ni nga I pathian chu ka pathian ani nga mo hei hi enge om zia kan ti chonin kha pa le fa relationship ni na kha din mun an ka ding ve du ati na ni chu pathian hi anin engtin nge min ti Ezekiel khan ngoro Ezekiel kalman Genesis akan tunge tu in nge in sarwak hi in lo ruak ta ti hril tu cha uti pathian hril ni lo reng an mani len mani kha thil swalan ti chon an swal khan zuk muta ni chu lo en ru o te lai hi kalau kal le chuan ka han mu che a ngai zong nei rual I lo ni ta a ti chuan ka puan ka zon che I sarwak chu ka khu sak che tu khu sak mo pathian khu sak kan sarwak min khu sak tu hi mo pathian ani chu wang jon discipleship commitment kan nei dan chu mo kan pian thar phota pathian ne na pa o ka pai lo ni ta ani mo ti kan han chian chhauna tang hian kan sarwak khu tu lo ni ani ti kan man na tang hian pathian in tulu du nun hi a olbik mo te mamin jona na mangai ti hriat to khan in tu lu ha har to lo ni tro sang te in a pasalina du ni ti a hriat to kha chon pasala nei kha angam to ta ni kanu pui ka rim lai chon in tulu du lok lei nem mo a chian no chaw lom ron in tulu chu wang chon in I ma ni po kan ti thei lo commitment hi kan ti na sa lalpa chu ka ti tonga kan ti hi mo commitment siam kan to in pumpe kan tum ve na hi ma ni mishing na thei na chon atla zel ma ro chu pathian fa kan I to lom le ti kan chian na tangin chu sonship fa ni na kan chian na tang chawin he in pumpek na hi om thei ni chu wan jon bible kan chiarin enga tinge uire din mun anga ding anga kanin mu na thinte kan ding phone ni lom ni ma ro chu kan din phone na chan chu kha relationship kan nei lo wang khan kha relationship kan maintain lo wang khanin ke mani zo kan in thiam lo na uire na in thiam lo na ha ro nom le thin chu wang chuanin luka bung som pali le bung som pangai han compare lo ke la chandam ni lawa mani theina I so zui tum cho theilo mo chandam na tharau thiang hlim chi salt al na kan nei lo chuan I so zui tum hi a theilo engtinge chu al na chu kan nei tharau thiang hlim ni na thar kan nei na tangin ani chungkwa ni na tangin tharau thiang hlim tran puina tel lawa pathian thu oya ma ni chakna ti tum ve vak wakhi a thei tak lo in pum pek na hi
fa ni na tangin a ol ma se fa ni ni lo he ta student master student ni na tang chuanin limit lutuk ma se fa te kan ni to chuan kha fa ni na tang khan discipleship hi ol in pum pek na ol ti kha voina kan zir ani kalome